N'amakuru y'imikino arimo gucaracara hano mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo ngiyo ni Murera imaze kuba yisobanura na Musanze kuri Pele Stadium. Hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport ikaba rwose imaze guhana bano basore be Musanze mu majyaruguru, ibatsibura ibitego bibiri byose ku busa byabonetse mu gice cya mbere. N'ibitego byagiyemo bitsinzwe na Toni Kitoga ku munota wa kane ushira uwa gatanu afungura amazamu. Igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero n'igitego cya kabiri cyagiyemo ku munota wa 35 gitsinzwe n'uyu nguyu Yves Habimana Rutsiro, akaba yatsindiye ikipe ya Rayon Sport igitego cya kabiri. Hanyuma baza no kurangira ari ibyo bitego bibiri, ubwo ni half time. Hanyuma rero bagaruka mu gice cya kabiri baza gukomeza umukino, binarangira rwose ari bya bitego byabonetse mu gice cya mbere. Umukino ukaba urangiye ikipe ya Rayon Sport ikukanye amanota 3 n'ibitego bibiri. Hanyuma ikipe ya Musanze FC ikaba itashye amaramasa. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yihoreye kuri Aperi, aho niba ubyibuka neza ikipe ya Aperi ihura na Musanze, urabyibuka neza ko icyo gihe hariya i Musanze ikipe ya Musanze niyo yari yakiriye kuri stade ubworoherane, yakira ikipe ya Aperi FC. Icyo gihe ikaba yarayitsibuye ibitego 3-1. Urabyibuka neza nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho muri Rwanda Premier League 2025-2026. Hanyuma rero ni imikino y'umunsi wa 10, turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Hakaba ari n'undi mukino wabanjirije uyu nguyu wahuje Rayon Sport na Musanze, akaba ari umukino wahuzaga ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Etincelle. Hanyuma rero ikipe ya Kiyovu Sport ikaba yatsinze ibitego 4-1 cya Etincelle. Hanyuma rero ikindi twakubwira nuko muri uyu mukino wahuje Kiyovu Sport na Etincelle haje kuba hagaragaramo umukinyi witwa Uwayiremye ukinira Kiyovu Sport watsinze ibitego bigera kuri 3 we wenyine. Hanyuma akaba ari nawe mukinyi twavuga ko utsinze ibitego byinshi muri Rwanda Premier League 2025-2026. Ariko imikino iracyakomeje, biranashoboka ko ari we ushobora kuzagira gutya akaba yakomeza kwicara kuri iyi ntebe, cyangwa se akazagira undi umusimbura ushobora gusatsinda ibitego byinshi. Ngusa yo gukora subscribe, share na comment kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye. Iyi ni Butterfly Media TV kugeza amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero tuzajya dukomeza kubana turebera hamwe ese iyi mikino ya Rwanda Premier League 2025-2026 yaba iri kugenda ite. Urabyibuka neza ko mu minsi yashize mu kiganiro cyabanjije iki ngiki twakubwiye ko uyu munsi hari imikino igomba guhuza Kiyovu Sport ndetse na Etincelle ku isaha y'isa 9. Hanyuma Rayon Sport igahura na Musanze FC ku isaha y'isa 12:30. Hanyuma hakaba hari n'umukino wundi wahuje Bugesera ndetse na Mukura Victory Sport. Ibyo twabigarutseho mu kiganiro cyabanje iki ngiki. Iyo mikino rero uko yagenze namaze kubikunyuriramo, nuko Kiyovu Sport ihangana na Etincelle n'umukino warumbutsemo ibitego. Kiyovu Sport yaje kubitsinda ibitego 4-1 cya Etincelle. Umukino rero wundi wa kabiri wahuje Bugesera na Mukura Victory Sport, Bugesera yatsinzwe igitego 1-0. Bivuze ngo Mukura yatsinze igitego 1, hanyuma Bugesera ubusa. Undi mukino rero n'uyu nguyu uje kuba usoza watangiye ku isaha y'isa 12:30 kuri Pele Stadium. Akaba ari umukino wari uhuje ikipe ya Rayon Sport ndetse na Musanze. Hanyuma rero Rayon Sport ikaba ikukanye amanota 3 yavana imusa ku kipe ya Musanze FC, ikaba iyitsinze ibitego 2 byabonetse mu gice cya mbere. Igitego rero cya mbere kikaba cyagiyemo ku munota wa 4 ushira uwa 5 gitsinzwe na Toni Kitoga. Hanyuma igitego cya kabiri kikaba cyagiyemo ku munota wa 35 gitsinzwe na Yves Habimana Rutsiro.
nk'uko rero byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, ni imikino ikomeza ku munsi wa 11, aho ku itariki 6, ubwo ni ku munsi w'itariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, AS Muhanga izaba yisobanura n'amagaju ku isaha y'isa 9, hanyuma Rutsiro izaba yisobanura na Gorira ku isaha y'isa 9, hanyuma Gasogi United ihure na Marine ku isaha y'isa 9, hanyuma ikipe ya Pele FC izaba yisobanura na Police ku isaha y'isa 12 n'igice. Hanyuma n'indi mikino izakomeza nuko ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 hari Al Mereki izigomba kuzaba ikina na AS Kigali ku isaha y'isa 12. Hanyuma ku itariki 8 hari Al Hilal izaba ikina na Mukura Victory Sport ku isaha y'isa 12. Hanyuma ku itariki 10 z'ukwa 12 azaba ari kuwa gatatu, Al Mereki izaba ikina na Marine ku isaha y'isa 12. Hanyuma ku itariki 11 z'ukwa 12 azaba ari kuwa 4, Al Hilal izaba ikina na Bugesera ku isaha y'isa 12. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije nuko bukenya. Gasana akomeza abarinde, bye bye.